Hi kalong kay ko pelengo yang isibun nama ramba ni klem jo jing tip ai tar hadu kami ko order ba ya kani gadong malki senapati la declare kum ko containment zone te hindai ka kum ko jing so thu jongi kum kiri pa ba ki si ong ba la da don ki case positive te ki declare kum ko containment zone la ni containment area te hindai hadong jongi ngim don case kum kita but kita ke balong positif ro kimdan but hawa ya kitu kisni wala lek ngi dan iwe high risk contact iba kilara kila test sibil sallei ila long negative but kila quarantine sa tai sa ko sauli te hadin nang tu men chisngi la kon phai wieng no te amanta hadong kidan taki home quarantine takamot tang arjaka kawin ni ying jong ita bagi we de bidan ibar one returnees na syabar jela thì các bạn khăm bên ngồiอย่างนี้ก็ลองว่าหากี่บรรดาจงกี่วิปกี่ดงจงกามาลกี่กี่ดันกี่ว่ากี่ suspect positive case ลาลงนะคุมกับ hotspot อะไรว่ากี่ลาดันกี่บรรดากี่เกียรุที่ยากี่ตุกี่จักรบ่มารจันกี่ว่าไล่สาวมิตรสันมิตรนักตุก resident claim declare containment area tika jingkali ke jongi ka wami yangi meta ka wa pelengo yangi kalong ba hakanu korkom ka sarkar ka declare ya ka containment area namar ba ki khlam dawan kenjo khtian yangi la ne ki khlam dawan ya page inspect le mdan bawan hiru ban ya inspect ban le ki shu declare ka containment area ka request jonga sarkar kalong ba shwa wa fin declare dong kam ka field inspection bangin ya lang dai tang baki secretary nong kirong ba nong ru dai baki secretary dong kirong ba dong ru khnang ban dia kran su thu ha khnang ban nom lai mi ki kunrum kunram ki bakum pinin pi kani ka jing declare ya ka containment area mata kala bu ka jing ya yang ni ki nong song snong ha ka dong pi mata ki babun ki temen ki ru temen ki kro ki wa dan lupa ka jing pangkali kala panong ka fear psychosis la ni ka jing penting pensmit yaki namar ba la declare kata containment zone haba ki kali ki pertau nangi manu bapang manu badan positif ngi ong MTV ye namar nak sarkar klan pensai ngi ba ki dan kim dan kum kita ti haka ju ka poru ka kta iki nong tri bela ki bo balas ngi wali menen sistem ngi kila hapuan fa na siyen di kelas 2 ka bai bela jong ki menen ka ngi ti kum kini ki ti kamdei kin ban long kum ni kadai barabor aba ka sarkar ka kwa ban ngi kisnong kita punya tri lang tingi dong kam kai mende tri lang hadu apo madan ro pi nomor wa ladang isu ong bani tri lang tang na po kami te kanum biang kai ladadan hadu madan ngi ape lang ngi le su thu lang ngi discuss le te kan biang sibun kata kin laking kum gini ki kenrum keram lese kani ngim daong ya sarkar ba kalale bakla kum kujing sungujungi hendrei kelawan deh kajing bun kam kajing ayu jong kiru la si ki la kum bakla la ni la ro ya kata ngim su hoi kajing long priu bo di bo bakla tangwa long kum tapin kidai ban man iu ban pedip ban pensai ngi nakai ka tau kenang pengiru ngi yo pensai nong song song dia orang ngilapha city ru ngilapon di DC ru ngilapha ru city DC la se ka de ka to city ba fiyo sa pres dia hakamir jongi bat nilai keren bat iru rung ba ka phone bat menem step rung ngilai pha message ba ila ong ba insap alo kani tika jing request jongi ya DC ru bala dalong ba de when withdraw na containment area order lada katang lada bu hatu siti lada ke health protocol kasya namar ngim dei pat ban shushim bris lada ke health protocol kamsya pi hadir mengila iyo ayo katu ka order ngi kremput permanana hi kumtu ngila dei consult so bi rang basnong ba offline ban iru lawat jing tip nang ni nang tai bat hadin bengi yo ya ka jing tip jong i ban permana ngi sa permana tinggal penbana dak pi sistem ya ki ban tip pajma ban nakaliang ki sukulit ru ngilap penbana bu kulit ru la pentip jingi bangi dewan penbana no tingi sa penbana
nang ka padem ngila pentip chokulit bu unwan pej lei tu ulawan pej dia nak kalian dengi tingi klam care si klam care lei namar bakani kalanti babun nakani kalanti punya sadong dengi kadai kalanti bania de sekiwi wi gi jaka jeng kidong jeng sumal kiru ti bangin su care gitu kalanti sengkian ro kanum long ti nakalian ka ayu te ngi tu hak efi ngi meta nakalian ka dong tingi klam ya ap dong lei namar ba ko dar ngim su ta kompeti kena banakai ka tau ngin kham itu iba suspek ngamong inong pang nganong isuspek high risk contact ba suspek di itu kila yalam nang ni i lates yu negative tambah kilabu nomor di high risk contact kilabu syatai syum sauli bat hadin wila le quarantine namatas khasaus ni kila pelaj ngai imen haka arfu sautrik bai lawan phai sapa kadang bai kila pantip yang ni bangi na pantip saksinong ti haka ying jong i kidon kumbasau kenra kidon wasa marwei kidon wasa laingot kidon wasa kumbasau sangot imat borok khai lang kidon kumba arhongot hai ti kompon ti wei bawan returnis na po nasabar jong kastian itar lates negatif ti itar la palat khatsau ni menta wila sa quarantine tidang indang le sa ga ba wa ka badang sa ka quarantine ti itar ibyang nadong sedong kat kung ka report mengiyor runaki health workers ki asya ki lagi bawan besit i